Nongeye kugusuza wowe wakoze subscribe kuri Ryan Official TV kandi nawe ugezeho bwa mbere nkaba nakubwira ngo kora subscribe. Nk'ibisanzwe rero ni amakuru tuba tugarutsemo abari kubica hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko kuri YouTube, Twitter, TikTok ndetse na Facebook. Ushobora kwibaza ngo ni iyihe nkuru igezweho, ariko mbere yuko dukomeza banzo reba aka video gatoya ubundi tugarukane n'inkuru zacu ziba ziri kubica hano hanze ku mihanda ya Kigali. Kasuku yagiye iwacu mu rugo, bamwohereje iwacu, sinzi ngo yagiye agezeyo ahagaze heruguru y'urugo, haruguru y'itongo rya mama. Aravuga ngo mukanje ngo gashino kanyoko, abana bumva, abuzukuru ba mama bumva, abana batuye b'imyaka 6, 7, 8, 9, 10 bumva, abantu bahuriye ku murongo na daso wari umuherekeje yumva ntiyagira icyo Nkuko mumaze rero kubyiyumvira, uyu ni Mukankiko. Ngira ngo abantu benshi muramuzi cyane uyu mugore ku kintu kijyanye no kuvuga n'ab'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda n'abayobozi b'u Rwanda. Ahangaha rero ibi byose bikaba ariho byagiye bikomoka mu minsi yashize, ubwo uwitwa Kasuku yagiraga gutya agasubiza uyu mugore mu burakari bwinshi cyane, amutuka ibitutsi biteye ubwoba. Bamwe mu banyamakuru bo mu Rwanda bakaza kumwikoma bavuga ati uyu Kasuku aratukana ndetse agomba gufungwa ndetse akanahanwa bikomeye cyane. Ngira ngo rero nkuko mwagiye mubibona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru yari imaze iminsi, ariko muri ino minsi ikaba imeze nkaho itakiri kuvugwa cyane. Twikomereje rero n'andi makuru ari imihanda ya Kigali ari kugenda bica. Indi nkuru ihari nta yindi ni y'umuhanzi wacu, umuhanzi w'umunyarwanda Niyo Bosco, abantu benshi bamenyereye nk'umuhanzi ufite ikibazo ubumuga bwo kutabona. Akaba yaraje kugira gutya muri iyi weekend ishize, akagira gutya akabakoze umurenge, ubwo yagize gutya agasezeranira mu murenge wa Kinyinya. Ngira ngo ku bantu bazi Kinyinya umurenge wabo aho uri, ku bantu bazi Kagugu ngira ngo murahazi. Uwitwa rero Niyo Bosco akaba yaraje kugira gutya management ikamubwira ati ukwiriye kuba umuntu w'umugabo ugakora umurenge ndetse tukakwakira nk'umuntu ufite umufasha. Reba gatoya kuri aka video ukuntu byari byifashe, ubundi twikomereze gatanu ku ka. Bosco n'umukunzi we bateganya bitegura kurushinga, barimo barasezerana cyangwa se bagiye gusezerana. Yego, ko byagizwe ubwiru. Ngira ngo rero nkuko mumaze kubyibonera, uyu Niyo Bosco arimo ajya gukora umurenge, nubwo byari byagizwe ubwiru, ariko ngira ngo amakuru y'abastari uko byagenda kose ko wayahisha n'ubundi birangira amenyekanye. Twikomereje rero, mwabonye inkuru twatangiriyeho, akavideo twatangiriyeho, dore uko uwitwa Kasuku yaje kugira gutya asubiza uyu mugore ndetse abwira n'abanyarwanda ndetse n'abanyamakuru bakomeje kumuvugaho ibintu bigiye bitandukanye, ko ngo ari umwe mu bantu bashobora kuba batubahisha u Rwanda bitewe n'ibitutsi. Umva icyo Kasuku abasubiza, ubundi nawe ugire icyo uvuga hasi muri komenti, uvuge ko nimba Kasuku koko afite amakosa cyangwa ntayo afite. jewe pe ndatukana, ariko nuko umwanzi w'iki gihugu, niba ari amakosa byo nzabifungirwa kandi sineze kuzabireka. Gutuka umwanzi w'igihugu ukumva numva n'igishari nta kibahuragura, ibyo byo rwose nimba ari kuzabifungirwa muzambabarire, iryo kosa ryo rimwe ndisabye imbabazi. Ariko umuturage usanzwe mwokabyara mbigendera kure, ndabyirinda. Niyo mpamvu nizaniye content yo kuba nikorera inkoko zanjye, nkotsa amanyama n'ibiki byose, mu kwirinda kujya mu matiku ndetse n'igisa nayo, nirinda ibyaha. Ariko niba hari umuntu ushobora kunsembura nk'uyu nguyu w'igisambo wigeze no kubifungirwa. Nkuko Kasuku rero mumaze kumwumva abyivugira ko atazigera na rimwe ahwema gutuka abasebya igihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo ni nako abantu benshi bagiye bavuga ati uyu Kasuku yibwira ko ari gutuka abasebya igihugu cy'u Rwanda, kandi ngo ari we urimo urasebya
igihugu cy'u Rwanda. Kandi mu by'ukuri ngira ngo mugenda mubyumva hirya no hino abanzi b'u Rwanda bavuga nabi igihugu cy'u Rwanda. Uyu Kasuku rero we akaba yariyemeje kujya abasubiza akoresheje imvugo zidasanzwe zirimo